Сагати Раштона мохор расет арагон фышчыты амапаетты чинык арфаныфат. Басате котту фышчыты садиши уангта чиныджи презентации качину авары асет фашивадон чинык дона. Мазалы уднавас хашаккалу тезера шадар. Аргон курдятты фарш марбала, он бахуш сынкан шахира аргом канынмам. Фалтарчын фышчытын хаштам гашка уйву шайрак дарирон литература и фидан райраштан. Махан алы курдяттыр, волдайдыр аргон курдят ужынарх. Ama yamahım saçtay kuna kaşam. Vada mahpaştı niçi akarsanış. Barnon kutta gür xavta asıçinigan fışton rajны xaş formalon xojnav falaza alı avtorları şarmagon xaş. Mazı alı avtorundur banışan kotton ya rajmasit qodita shtay ya qoxsita Amazı alkamandır jaxton saçtuar jonay dartırın kutkuşka uy. Чины гарфаны фадыл кордашты дархы архай тафышчыты садиш. Арымбыртко той сагата махушар аргон курдятты кухфыштыты. Адапата иштышшаз. Арбангом сако таю коттак зырдай вадма варжон зинат. Качин ваварасыд чиныджы презентации. Чины каждыгу поэзии, проза, ама драматургия. Автор такут ванышанку, той автомая хоржа хошузан кударгон фалтаран автохорганчта, ама композитор тендар. Кад иште ирон адамы юзинадыл абонуанг бас шахадыта одусы хажната югу чиник, ама юсы амбырдгантам хаву чиник амбырдгонт арфаныфаттар баю вышты хушар Ama sagati rishto nizirday vade argon dashnite ude sahar shakurdiyat sha ankaranta ama shabalitsta. Ахчаг маую, ама фаштакхат и рishton аргон фашчыты васмышты. Махуры расыдышты мин фарашчы да вдай фарашты мажым. И шафта жахана матаныр нок ахсафтаку то ирон литературай райрашты нама факаждык дарканынан. Калоты дзераша гапуаты хетак и рishton хабартты.